Unang wat jingtip lengba ka Right to Information RTI uba disparsing rani mentaka khatsau trik unai lur ahazar arpuar ula kenno baka National People's Party NPP kamshim layo yaka no objection certificate na office Deputy Commissioner Bantay yaka office Habiba Road. Uba disparsing ula kenno bakat kum ka RTI layat hu baka NPP kala shimwa yaka jaka Bantay yaka office hadu live house nem da ka basio shispa khatsan nengka man usnem. Laban kedau bakani kajaka batai office ke NPP kadang hap hapok ka revenue land lani kajaka sarkar kadon kajing he kumba shipau 1000 square feet but don kam ban yo NOC na office DC hashwa bantai jing time uba disparsing ulo ong bakat kum ki kendon jong ka an ban shimwa jaka sarkar ki brio lani manu ru ki don kam ban shim NOC na office DC bantai ki jat jing tai ni ban pom dieng nak kani ka lease agreement no ka permission ke di bandon shwa ka land document kapata. Abaladon kapata, syua banyo permission na pemuda ki hab submit ya tapata, ladai ka khendeu jong giri submit. Ladai khendeu jong ga list pada, dai ban submit ya kapata, ya ka khendeu ya ka dokumen ke bal ai do DC. Nama kumiti bi hapo selong namla ban ai duk ya ai du ai jaka, mar jaka hapo selong ga dai jaka jong ikun nang klau ke bal list nadu khak snem khat plus spa ndrifulai ha ka shotrik Disember. But kani kalis to akut had khat kandai spa andru puar but pan pensyai kata kani kadon ke dokumen kebal asiu chai kur nang kraw sanpu tang ka sisnem tertel hadin dayo independent nang siu hi but kalas ke basiu chai kur nang kraw kadi haka khat kandai spa anyu punyo hakador sanpu tang ka da Deputy Commissioner tikani ke dokumen ke pensya bahaslong ka khando kamde ke jung sarkar kadai ke jong kunung klau ti habak sarkar ka ailis pating yeno ro de banda don da kiken don ti kita ken don haba kino ki bayo ya ta ka jak ka khendeu hab di pan permission na po muda ki de ben submit ya kata ka dokumen na ni ka list dokumen bar ka list dokumen ka ken shai ba namla ban sna building na ne ban kot yiki ding klam ke jingbit now DC di kata syua ban submit catai ke de ban submit ki kenja NOC now DC ban kot iktris number 1 bat ban sna ya kabel ding de submit lang haka application ban submit support muda dekat kom kani ka RTI pada kamdon kata syua tang application form dekat kom ka section 4 ne kan sai kani kat kom ka section A4 kaken syai bahak submit khita ki kodon kam baro haswa banyo permission rei hakane claim don kita tikane ka pau ba katai ka office NPP kala susna claim permission kata ka pau syai nama ngam kam kan tho rei kadai ka bangayo kar kom ka at report nama haba ai ke report pi include ka material rei habangawat ya NOC hangne ka bala issue do DC alor ban sna building ban okot ikiding khendoni kata NOC